Саламатсыздарбы, бүгүнкү салтанаттын ардактуу меймандары, Хусейн Карасаев атынан лицей мугалимдери жана окуучулары. Бүгүнкү өзгөчө күндө кут таарган залда биздин урматтуу меймандарыбыз отурат. Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Осмоналиев Акылбек Шарипович, Каракол шаарынын вице-мэри Өскөнбаев Сейит Садырович, сүйүктүү ата-энелер, облустук жана шаардык билим берүү мекемелердин өкүлдөрү, медиа кызматкерлери жана лицейибиздин кымбаттуу бүтүрүүчүлөрү. Улуу жазуучу, дүйнөнү дүңгүрөткөн залкыр инсан Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесин бүтүндөй кыргыз эли жумурай журт белгилеп отурат. Биздин окуучулар тарабынан даярдалган аалам алпы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган салттуу адабий музыкалык кечебизге кош келиңиздер. Асыл кымбат сөз дөөлөттүн табыштың, сөзүң менен көп жүрөктү багынттың, кереметтүү сөздөрүңдү керектеп, сен кыргызды бүт дүйнөгө тааныттың. Залкар элең ажайып ой тараткан, салмактуулук, сымбаттуулук жарашкан, анык асыл, анык айкөл мүнөздү алган элең Баатыр бабаңдан астан. Бүтүндөй жер планетасын калеми менен багындырган элибиздин чыгаан уулу Чыңгыз Айтматовду эскерүү ар бир кыргыз атуулунун парзы. Зоо кулады Чыңгыз деген сан кайган, тоо кулады асман тереп шаңкайган, калчылдады кантер айла таба албай, Өсүк көлүң муңга батып чайып алган. Уулуу генийди ар бирибиз ордунан туруп эскерип коелу. Сахнага Хусейн Карасаев атынан лицейинин директору Мехмет Мырзаны чакырууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу биздин бүгүнкү кечебиздин меймандары, ардактуу окуучуларыбыз. Бүгүн бизде өзгөчө күн. Аламга кыргыз элин тааныткан заманыбыздын залкары Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган кечени лицейибиздин окуучулары менен бирге белгилеп турабыз. Жазуучунун чыгармалары биз үчүн түгөндүсү орошон булак. Чыгармалары дүйнөнүн 150ден ашык тилине которулган. Бүгүнкү күндө бүтүндөй дүйнө эли улуу жазуучунун эскерүүдө. Айта кетсек, Москва шаарында анын китептери жана сүрөттөрү менен көргөзмө уюштурулду. 7 декабрда Москва анын эстелигине орнотулуп, ачылышы болду. Ошондой эле Истанбул шаарында дагы конференциялар өткөрүлдү. Дүйнөнүн ар кандай жерлеринде, көптөгөн өлкөлөрдө парктар жана көчөлөрдүн адыны Чыңгыз Айтматов деп белгилеп коюлган. Түбөлүктүүлүгү жаназалап ар бир чыгармасы менен адамдык улуу сапаттарга бийик нар, тунук адеп ахлакка тарбиялап келет. Алакандай кыргызды ааламга жарыялаган чыган инсан Чыңгыз Айтматов адынын орду төлгүс.
Anın adam üçün en kıyını gün sayın adam bolu degen büyük filosofiyasının dilazı kılıp Şam jaş muğundarga tügülügünüz bulak bolgon çıkarmalarını örnek etip ulu muğundu jolun ulap alam elin tan kaldırgan Çыңгыздар gelecek eğleri bolgon. Biz tarbiyalagan okuyucularımızdan dağı çıkarmana işenim artamın. Hazır bu yerde ardaktуу meymandarımız Kırgız Respublikasının Isıkköl Oblastı'nın Igarım ökülü urmatlı Osman Ali Akılbek Şaripovич'ta sözge çağırırız. Ruhsat etsinizler. Саламатсыздарбы, бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, кадырлуу коноктор, урматтуу Мехмет Бей. Мына бүгүн Жакшынакай салтанатты республикабыздын барлык жерлеринде, анын ичинде Бишкекте болуп аткан Жакшынакай өзүбүздүн алып жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган мындай салтанатты бүгүнкү күндө Караколдогу Хусейин Карасаев атындагы Кыргыз Түрк лицейинин жамааты, окуучулары жана мурдагы бүтүрүүчүлөр катышып отурат деп ошондой бир салтанатта өткөрүп жатабыз. Чындыгында урматтуу туугандар, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси былтыркы жылы биз өкмөттө иштеп турганда өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Комиссиянын башында Кыргыз Республикасынын премьер-министри башчылык кыла турган комиссия түзүлүп, биринчи отурумун 17 жылы 1 жыл мурун баштаган элек. Ал мезгилде Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп Сооронбай Шарипович бүгүнкү күндөгү урматтуу президентибиз премьер-министри төрагасы болчу, анда мүчөсү болуп, мен аппарат жетекчиси жана министри болуп мен ал комиссиянын мүчөсү болгонмун. Андан улай карап отуруп, эгерде карасаңыздар, быйылкы жылы кандай гана жакшы бул салтанаттуу иш-чаралар менен өткөргөнүбүз жок. Эгерде байкасаңыздар, башында Ысыкөл 3-чү дүйнөлүк форумун Кыргызстанда өткөрдүк. Андан сырткары Ош шаарында, Талас шаарында республикалык масштабтагы чоң иш-чаралар мамлекет башчысынын катышуусу менен өттү. Андан улай ар бир областта, ар бир райондо, ар бир мектеп, ар бир жамаатта буга улай бир канча иш-чаралар өткөрүлүп келди. Ал эми кече күнү Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматовдун 12 декабрь туулган күнүнө карата республиканын булуң бурчунан бүрт адамдарды чакырып абдан сонун чоң бир иш-чара өттү. Буга дагы мамлекет башчысы өзү катышты. Ушунчалык жакшы кечеги иш-чара болду. Муну бизден барган өкүлдөр биз барып күбө болуп келдик. Андан мына бүгүн 13 декабрда ушул кече 12 декабрда өзүбүздүн областыбызда да Каракол шаарында ушул эле театрда областтык масштабтагы чоң иш-чара болуп өттү. Анын өткөндүгү биз жакшы өткөндүгү жана элдин баардыгы жакшы маанайда өткөргөндүгүн биз билебиз. Бүгүн мына сиздер өткөрүп жатасыздар. Чындыгында Чыңгыз Айтматовду алып жазуучубузду 90 жылдыгын мындай чоң маанайда өткөрүп жаткандыгыбыз бул ошого татый турган адам. Бул Чыңгыз Айтматов Кыргыз Республикасынын баатыры, СССРдин социалисттик эмгектин баатыры, мамлекеттик бир канча премиялардын ээси, алып жазуучу. Мына бүгүн силер өткөрүп аткан темадагы алакандай кыргыз элин дүйнөгө тарткан, чындыгында ааламга таныткан алып жазуучу болот. Мындай иш-чараларды өткөрүп аткан Чыңгыз Айтматовго кереги жок. Мен оюмча мындай иш-чараларды өткөрүп аткан кыргыз элине керек. Анткени биз чындыгында башка жака барсак дагы кыргыз элин тааныбаган бир эл, бирок Чыңгыз Айтматовду тааныганды биз билебиз. Көп жерде өзүбүз
Кыргызстан жөнүндө айтсаң көпчүлүгү тааныбайт. Казакстанбы, каяктан деп отурушат, бирок Чыңгыз Айтматовду айтканда Чыңгыз Айтматов деп Жамиля деп таанышат. Кече күнү чоң иш-чарада абдан мени мындай трогательный сөздөр көп айтылды. Анын ичинен бир сөздү мен сиздерге айтып койсом, Шрёдер деген Германиянын канцлери Апас Шумагул ошол Германияда бизде посол болуп иштеген. Ал аксакалыбыз бүгүн 80-ден ашып 90-га караган. Улуу аксакалыбыз ошонун айтуусуна караганда, Германиянын канцлерине Германияга жүргөндө бирөө суроо берип калды. Башка бирөө. Эгерде Иисус Христос туулган күнү болуп туруп, сиз эмнени подарка белекке берет элеңиз дегенде, мен Чыңгыз Айтматовдун Жамилясын подарка берет элем деп туруп айткан экен. Белек кылам деп туруп. Бул дагы сөз, мына карап туруңуздар. Кимдер гана окуган жок. Азыр айтылып кетти, мына 150 тилден ашык Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бардык жакка которулган. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын бүгүнкү күндө сурамжылоо менен эсептегенде кыргыздардын көпчүлүгү окудук деп жооп беришти. Көпчүлүгү окубаса дагы Чыңгыз Айтматов жөнүндө билишет. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жок дегенде эмне жөнүндө сөз болгондугун билбеген кыргыз менимче жок болуш керек. Мен ошондуга карабастан, урматтуу окуучулар, бул жерде отурасыздар, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары чындыгында тарбиялык мааниси бар, философиялык мааниси күчтүү. Эгерде бүгүн окуучу болуп Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп, түшүнөт, башкача көз караш менен карап турсаңыздар, ал эми мен бул жердеги мугалимдердин мурунку муундагы адамдарга айтат элем, кайра кайталап окусаңыздар, бул башкача көз карашта түшүнөсүздөр. Ошондуктан Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бул тарбиялык мааниси бере турган терең дүйнөлүк маанидеги чыгармалар деп эсептейбиз. Ошондуктан мен дагы бир жолу бул жерде бүгүнкү иш-чараны уюштурган, ушул башка жакта болуп жаткан иш-чараларга жараша, үзөңгүлөш сиздер да өткөрүп жаткандыгына мен Мехмет мырза, сизге, сиздин жамаатыңызга, бул жерде окуучуларыңызга баардыгыңызга ыраазычылык билдирем. Жакшылап өткөрөлү. Кудай буйрса, мен дагы бир жолу сиздерди чакырып кетем. Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасынын мааниси күчтүү. Окуңуздар. Бирөөдөн уккан жакшы, киносун көргөн андан жакшы, ал эми окусам мындан жакшы болот. Ошондуктан мен ушул нерсени сиздерге каалоо менен сиздерге ийгилик каалайм. Жакшылап өткөрүңүздөр. Кудай буйрса, Чыңгыз Айтматов дагы бир жолу айтайын. Чыңгыз Айтматовду даңазалоо менен биз өзүбүздү даңазалайбыз кыргыздар. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Евразия жазуучулар биримдиги жана Кыргызстан эл аралык адабият академиясынын мүчөсү, Кыргызстан жазуучулар союзунун ардактуу мүчөсү, жазуучу, акын жана котормочу, учурда биздин лицейде уулдарды окутуп жаткан ата-эне урматтуу Ибрахим Түркан мырза, бул жакта экен. Кол чапыңыздар. Ушул Ибрахим Түркан мырзанын калемине таандык күн сайын адам болуу аттуу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдардан түрк дүйнөсүнүн алгачкы китебин тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ак калпак, дили сону кыргыздын, ак куугунат таккандай бийи сону кыргыздын. Назарыңыздарда көл бермети бийчилер тобунун аткаруусунда кыргыз бийи.
билсең, ошончо кишисиң деген. Лицейибиздин 11-А классынын алдыңкы окуучусу Эсенбаев Эрбол Чыңгыз Айтматов тууралуу эссеси менен сахнада. There are books that don't perish. There are people who don't live with this. On the contrary, they stay in hearts of folks and acquire supreme immortality. Chingiz Aytmatov, eminent individual who made a big contribution to the world literature. He is one of the best-known figures in modern literature of Kyrgyzstan and Russia. His books were translated into more than 150 languages. Aytmatov was called magical socialist realist, and nobody argues that. He was a phenomenon. His compositions are unique, peculiar, and every of them contains a great meaning. Aytmatov, in his works, contemplates about purpose of humanity and their responsibilities for their actions. Themes about war were involved in compositions many times by this Greek writer. Mother Earth is a good example of it, and one of his authentic masterpieces. In other words, the grief, burden, and pains are shown among Kyrgyz and Russian people during the Great Patriotic War. Soviet nations were supposed to live in terrible times. Author demonstrates a period of Great Patriotic War by indicating the life of Sonhol's family, in which men and 3 sons sacrificed their lives for the sake of winning, for future, so that we could live in peace days. This story is about the real grief of woman who was left alone with grandchild, tethering her to the last street of life. Old Solona is tireless worker, wise and amicable woman. Earth and family were the reasons of her happiness, but fate of the war, cruel fascism, disrupted her happiness. Solonai's husband and 3 sons participating in the war died and left her alone. Moreover, she lost her bride, who brought into the world a child, but heavy grief didn't break hard-working woman. She is an unbreakable, strong mother who will always love our family. Solonai, without any doubt, deserves our love and respect. It claims that nothing could break down the courage, friendship, and unity of Soviet nations. Even the Mother Earth bows down in front of feet of Solonai, feet of all Soviet people with big hearts. Aytmatov makes a point on human feelings, thus he shows the beauty of people's spirit. For instance, tell me, dear Mother Earth, asks Solonai, when, in which period, Mother had to suffer so, just in order to once see her son. I want to be the last mother who was supposed to agonize the loss of family. Here author coherently shows the aspect of Solonai. She is kind-hearted. We lose most important people in our life and the world becomes nothing. But the life continues. Great writer indicates that in spite of calamity, people believe in life and share it, love to new generation, namely to children. So did Solonai. She passed on all the power of love to her grandchild. Life continues, and we must appreciate what our ancestors protected. We even can't imagine the torture of the war. Not only Solonai, but also all other Soviet women who had to lose their families are heroes. They didn't lose their hope and keep on with belief to win, belief to live. Day and night working, they desperately awaited husbands and sons. We must consider them as heroes who were patient and wise in hard conditions, and they helped to win the great patriotic war. Thank you very much. Turg'uzdun mahabbatin paydolen. İlyastın iri menen sahnada liseyimizden 8-J klassının okuucusu Nurlan oğlu Bolot. Yastığım takal doldu
Manas Rakiyanday çalkıgan, uqqan adam uqsamın deyip kayta olam. Kiremeti keng dününün oşol beyin, eylden setip kuçağına kantıgan. Sahnada liseyimizin jaş manasçıları, Kuvanochbek Afermek, Batika Fatay, jana Türkhan Erciget. Hey! Günden gün ötüp, gün mezgili geliptir. Aydan ay ötüp, ay mezgili geliptir. O şu kezde Ermanas, cetige çarşı doluptur. Monokoldan attı çon cindi, bobagon capcaş bağlanın. Şehrekenin kim bildi, balaça çurkap şaşkan çok. Beşke çığa gelgence, berelim manas baskan çok. Çakırgan atı çon cindi, bunun çırmana satın kim bildi. Cetige çarşın gelgende, köyüp durgan çok oldu. Küldü kırgızı içinde, mınday tentek çok oldu. Karı gelip karmasa, çığırıp balda çırkıray. Katuluk kaçı da var, gözünün caşın korkuray. Kırk balanı kırkıydı, manas bir kılıcıyla baldırı. Çoğunga taydın talaga, çoğutu boyu salıptır. Kara kıtay mançodan 80 bala varıptır. 80'inin içinde boz kalmaktın çoğulu. Arı çoğul et, manasın çoğulun torbodu. 80 bala olmalı, kızı tağa kurutur. Belkileri kurdulur, tentip girgin kurutur. Bulgurutun baldarın, çurkuratın kurutur. 80 bala kaçırıp, 40 balara asılıp. Dağlayının kırkının dizesi cevge düğüldü. 80 bala altında kelim olup cügündü. Çekilir canım soğukadım, çımınday candan tügüldü. Karıp dursa kaçkanın, bileğiyle saf gitkin. Çürüğünü kap gitkin, çıkırıp kaçıp cügürün. Çımınday candan tügüldü, kaldar mitip durganı. 40 balanı 80'i, cansa bol boyurganı. Dağkıları tırtılıp, baldarıyla boy boyluk. Bastırıp kamatları bulurdu. Hey, oğlum aracak, tübülünü düğünür, erkekten giyinir, temizde yumruğu görür, tırvalanın örür, bağısına bağlanır, kuyruğu köpü bölünür, kuyruğun taşı dökülür, ne olsa görümler, çıkmay kalsa kulvarım, aşağıdan vurum önümler, koyacağın getir almay, kaldırım sayılanım, ejderhanın maylanım, akıl tuttu kamçılap, aldanım rayı otlar, kuzun taşı tamçılap, akıl zülü öpürür, kaldı zırdı kulvarın havayla gözden öpürür. Karanlık atın dikeyi, sihirliden bakalım, sansanlardan bakalım, çaptığının varısı, çaycayında saklılar, kurum kunu bölücü, türlü kötü sürüdü, benim hasta göründü, kara giyen dikeyi, daytorday bulandı, gözü koştuğum demin, hiç kendin yolunu tutturdu, bu kadar sevgisinden adına, tay doğrusun yeterim, ödüdüğümün arabayı, ölüm de sana bay, simençi oldu sınıfı, aklına bir ola olsan ne koşutmak oldu kızıttı, Mumunun aydastaylı, hani kedininizi, kansmayı batırdı, kılganına mıstaylı, karpolan ayı kukurum, karpurun kişiyle, karaya bayızır girip, kamal batır İsmail, kalk içinin göğü, uzanlıkın hani burası böylelik, aklın çaptı devam, testi dürütelikip, açağın develikip, bol bayaldan geçti, erge gönü uzulu beyon bayaldan geçti, Bozan dev İsmail, tuğulasın vurgusu, bana yakısın demek. Çok degen de yapılıp, babandan varsa İsmail'in canına çetip varıp sarılımı. Karayızında İsmail, kardan bakırıp, Osman dayak alıp, bir iki lepesini semeteye olup çakırım. O semeteye bulunup, kelinde bölge yoktu, sesleri zeke sepet, açağım develikip, sevdürüp de yoktu. Tut semeteye varıp ben, Allah'a setay doğru, mans bakarım, mans doğrudan çakırım, bir sürü olup ben. Hatta kapsatay doğru, sarmayı alıp kaçaklar, kan su dayak kızıp, kurmanlı kaçalıp gelir. Ata kendin sırdaşı, asıl bakay hurdaşı, ağam alsa ağabılar, uya
sen uşul, balam yoldaş kılsam sen uşul, ardından çıksam burrakı, azapka düşsün nurrakı, 3 günündü güygüzgün, ölgün candı tirgizgin, balalığın bilgizgin, onu küdübü düşmoğun, kanikeydin çomoğun, aytpay getsek boluğun, tay torunu çapkan göz, bayağı gayranenin kanikey, köylü caman bölünüp, hoşunda gözünün yaşı dökülüp, kazalak sigin kayranmış, kayrılmay uçkan dağladan, korkutura turağır, oşaklardı dağlara çıkan oy kapılar, ay karanlık ürkeler, şimdi bizde bolu deyip, altta kalsa kaydoru, asabay günlerinde bolu deyip, hoşu geldi emledim, ölürüm, günün yaşı dökülür, karanlıkta kayran göz, kapçı boyu yaş gedip, ölürüm kayran göz, şimdi ölüm yaş gedip, kayran kavga sürgündü, dışarıda kalmasan gibi, avutulmuş altına, kimse kapçı kaçıyla örgüldü, aldan bayır örgüldü, maydan ilgilenmez değil, benden çiğni mürgüldü, belledik mürgüsün, bir gene gibi de, bir gene de kreytalay, Allah gelgelemez değil, benden çiğni mürgüldü, belledik mürgüldü, çıngıra var, kukura var, çukosu burdene, yüge çatır var, uçsun dene, oşundan tartılara pürdene bana, kapıya karasa göz boyayım be, kayra baskanday toru, kayda gelin benim be, demir gülüm canı be, bölüm gülüm gülgüdü, atka varına koşoy, aksa kaldığa bakın, altmış kat oldu le, ursulu yük soyundu, 60 asıl oldu le, tümüsü alıp karasa, kalp kuranı karasa, görümü göründü, görümüsü cöneli, kızdıma da bölümdü, socuğumuz konurcuğa, tokurağa duruşuğa, çikiz kırdım boyunda, ısıtı gülücü tutaydım, kışkırdım aldım sonday, özünden çıkanır caman, gökten çıkan kocaman, hatanın gırı dünyaya, bugün bolsa erten çok iyi. Aşı ömür kırların, koşa жүрсүн mukamda buşarların. Komuz bizge ata baba murası, küylöy berçe komuz yürek kıldарын. Sahnada litseyimizden komuzçular ansambli toz olыңыздар.
Ертеден чечилбеген улуу талаш канткенде адам ол адам болот деп улуу жазуучубуздун сөзүн туу туткан лицейибиздин мыктылар мыктысы 9 класстын окуучусу Нургазиев Жайдарды монолог окууга чакырабыз. Чингиз Айтматов – это я. Это мои друзья. Это мы. Это весь наш мир. Он живет в душе каждого из нас. Подсказывает, а порой и правит нашими поступками. Его талант феноменальный, светоносный, радующий душу и согревающий ее надеждой. Его герои, отвергая зло и бесчестие, исповедуют добро и верят в чистоту нашего дня. Так почему же сейчас, в злые годы, для нас стал тесен наш общий дом, земля? Ради чего? Вопрашивает гениальный вопрос писателя и современника. И дает ответ. Он звучит для нас всех как завещание Чингиза Айтматова. Чингиз Рукулович Айтматов – плач перелетной птицы. Простите, птицы перелетные, простите за то, что было, простите за то, что будет. Мне не объяснить, а вам не понять, почему так устроена жизнь людская, почему столько убитых и убиваемых на земле. Простите, ради Бога, простите, птицы небесные, свой путь держащие в чистом просторе. После битвы там пировали стервятники, зубы набивали до рвоты, крылом шевельнуть не могли. После битвы там пировали шакалы, ползком уползали до отвала, нажравшись мертвечины. Летите, подальше летите от мест этих страшных. Так повелось от начальной природы. Всякий раз, когда срок наступает, ни рано, ни поздно поднимаются птицы в дальний полет. Они летят непременно. Они летят неизменно по путям, лишь самим ведомым, по завещанным горным путям, на край света, на край света и от края света. Через грозы и бури, днем и ночью, без устали машут крыльями, даже спят на лету, даже спят на лету, даже спят на лету. В этом суть их живая. В мире природы свой неизбежный порядок вещей. На север летят караваны пернатых, на великие реки, на гнездовья исконные птенцов пестовать. А по осени вместе с окрепшим приплодом на юг улетают. И так без конца. Я всего лишь крылатая птица в этой стае летящей. Я лечу с журавлями и сам журавль. Я лечу с журавлями темной ночью по звездам, днем над нивами и городами, думая думу свою. Лечу и плачу,
Лечу и плачу. Лечу и плачу, заклинаю людей и богов. Поосторожней с землею. О, люди, полегче с плеча. Что, журавлиные слезы? Смахните с лица. И все же, упаси вас, о люди, от бед нелюдских, упаси от пожаров неугасимых, от кровавых побоищ неудержимых. Упаси вас от дел непоправимых. Упаси вас, о люди, от бед людских. Вот уже скрывается стая из нас. Не различить уже взмахов крыла. Вот она как точка средь неба. И нет ее. Но вот снова весна. И опять журавлиные клики в выси. Республикалық Энетил жана Айтматов аттуу кароосунакта Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестин үзүндө аткарышып, биринчи орунду багындырып алышкан таланттуу окуучуларыбыздын повестин үзүндө аткарып бериш үчүн сахнага чакырабыз. Балдарым, мынайны мен силердин элеңермин. Мен силерди ак кардуу алатоосу бар. Күмүштөй теңир тоосу бар. Боорунда токой чели бар. Ортосунда ысык көлү бар, жерге алып барам. Кыргыз тукуму курут болуп кетерде экөө элдин атын өчүрбөй тукум уласын. Укум тукумуна мекен болсун деп мен ушул жерди Кудайдан сурап алдым. Мына балдарым, ушул жер силерге мекен болот. Жер тилип,
эгин эккеле, мал багып, балык уулагыла. Ошентип бейпилгенчилик, бейкут тынчтыкта миң жыл өмүр сүргүлө. Учуңар узарып, урукту кумуңар көбөйсүн. Алдыңарды бала басып, аркаңарда мал толсун. Сүйлөсө тилге жатык, укса кулакка мукам. Алыстан ала келген эне тилиңерди укум тукумуңар унутпасын. Эне тилинде элин, жерин намазалап ырдап жүрсүн. Кишиден кем болбогула, башка элге тең болбогула. Мындан кийин мен силерге, силердин укум тукумуңарга умай эдимин. Силер менен бирге түбөлүккө жүрөм. Мен оқуға барам. Еңтеңдеп жүгіріп келгенің шу. Же сен да аяқтан тартып айнай баштадың бе? Қана, қандай кітапқа екен көрөчү. Қоя тұрчу. Қайсы мектепке барасың? Мектебің қайерде? Қайсы? Бермедегі мектепке? Қайсы? Теги Желесайдағы мектепке бе? О? Бері Ашуайқа 5 километр. Қайра бері 5 километр. Таятам, ат менен жетіп тұрам деді. Күн сайын бе? О? Күн сайын барып келіп тұрады екен. О? Чала алжыған бол, ал жоқ демне. Тоқойдағы жұмысты мен жасайды екен. Білмем. Орысқала, мен сізден сұрағастан тұрнамайды алдым әлі. Кечіп қалмыз үшін. Айна ер. Рахмат, Орысқала. Сені шашпа. Қалай келіп қалдым? Мен қайып ұшын жерге келіп, ақ кемені күн сайын қараймын. Бірақ ақ кеменің келбегеніне көп күн болып қалды. 2 айда болып баратады. Қазір қарап көрелікші ақ кемені. Кетіп қалмады. Азыр тау таштарды қарап көрелікші. Қарачы, қарағайлардың иретімен сезіп тұрған қадіпкедей
өзі де ақырынан қимылдап кетеміз. Бәрі жақсы, өзі де. Жақсы болсын. Ей, Рысқұл, мен қарағайлардың бәрін. Көкетай, әлек замат тоғдан сүріп жүре қаламыз. Білесің мен сен үшін барына даярым. Кечінде президент сүйреу машина келеді. Салып жөнөтейік. Агыры аман есен жеткізе олсақ болды. Жол совхозды аралап, совхоздың конторын түйлен өтеді емес пе? Ал жерде милиция, мемлекеттік инспекция көп келіп қалып жүреді. Же райондан келіп қалған болу. Айтып жығып, көзге чалдық өткеншісі олды. Қоқыс біреу жарым көріп қалып, «Ей, мұрттың қарағайларын қайдан алды? Қайда алып барасыңдар?» десе, Құдай ұрды дей бер. Ей, сен менен алғандарың, ичкен жегендерің, кекілдіктен өткеннен ұмытып қалдың ба, иә? Жейіндік, сен төсің, чайнағанын біліп, жұтқаныңды білбеген. Еммаға, ойды тоңын сөйлеп, қорықтың қарағай дерек, тезден дайындап қой. Берген о адам ғана? Мақұл, бар дайыр бол. Мақұл. Жапай доdo, жапан тағдырыңды өзгөртіп айдағана. Мен қиналып тұрғанда, емне үшін басқаларға жеңілдік беріш керек. Бары қиналсын. Ушыл дүйні төменен талқыланып кетсе керек. Ей чал, тезден берген. Олды Рысқұл, күншілі жауып. Бүгін Көкетай келді. Оның қарағайларын тезінен алып түш керек. Қантесін бұған, қорықтың қарағайларын қиюға жол жоқ. Қырсық болса, алдымен мен кет отпаймын бүгін. Ата көй, көрсің бүгін. Сен жашарыңды жаша. Ашарыңды аша ол. Саған бе? Айгер мен оқыс болсам, сен тегі қуы етек қызыңды кем алады я. Аны ойланған жоқсың бұл. Таш көрсін балам, ұлу екен деп, бір сыйлап қойбайсың ғой. Ей, сендей чалдар, борын отқа қақтап, очоқтың түбінде жыдап білесің. Сен тағы не олсы, баян алып жатпайсың ғой. Ал кемнен арқасы менен дейсің. Мына менің мендігіме, тағы қандай істей керек саған, я? Кечіп қой Рысқұл, жөн әлі, осыма келген айналдың да. Ата оғызға қарап сүреп жүрді. Алшыға жау десе. Бас кет. Бұйыл қыш ерте келіп жүреді. Ошыға чуылдап жатады ғой. Тоғы ашып кетуге қамданып қалышқан ғой. Біз тыншын алып қойды оқшайды. Тыншын алған кем екен? Көп тартып алдын ауышта. Көрсем мұны, жылағының башын шығарып тұрған. Сен тағандарың тыншы кетеді. Бұтақ сындырмай, қарағайға салмайды дейміз ба. Тапқан екенсің бай башты. Азырынша бұл жердің есі мен саған. Дайата, маралдар қайтып кетті. Қадимки маралдар. Су жайда көрмедің бе? Ана сізге шығып келмедің бе? Мүйіз бұғанен көздері балбылдап, адамша тіктегенінше. Дайата, эми мүйіз бұғаны, мүйді беш келіп, бекей тайжымен беш қалып келіп береді, ата. Бар балам, бар, ар ойна түш. Өшетіп, оңғарма, қор болып жүре өрем. Өріп қалған дұрыс емес дейін. Ата,
Бекенде айжектер да балал болсунчу. Атам ыйламасынчы. Көзүнөн жаш тамбасынчы атамдын. Ата турчу сизден суранам, ата дейм, ата турчу, ата турчу, ата турчу, ата үйгө кетейинчи, ата турчу. Ата, башым ооруп атат. Башым кантип ооруп атат, ата. Башым тегерен катуу ооруп атат, ата. Мен балық болып сүзіп кетем. Уктуңбу? Кол өппөй ким келгенди айтчы. Мени балық болуп кетти де. Мен ошондо ак кеменин жанына барып туруп, ак кеме, арба, мен келдим. Дайыма түрмү салып карап жүргөн мен болчумун. Мен сенин улуң эмесмизби? Сага кайтып келдим. Сен мени ак кемеге чыгарып алсаң, мен сенин кадимки улуң болуп калам. Ак кеме! Bалық болып, су менен сүзіп кеткенін ешкім дuymadı. Бирок үтпөдү, сүзүп кетти. Эч качан балық болып, куула албасыңды билдиң бекен. Ысык көлгө сүзүп жете албасыңды билдиң бекен. Көл бетинен ак кемени көрүп, арыба ак кеме мен келдим деп, эч качан кыйкыра албасыңды билдиң бекен. Бала жүрөгүң арамдык менен кыяматчылыкты кабыл албады. Балык болом деп сүзүп кеткениңден мен ошону билдим. Эми менин көңүл жубатарым да ушул. Бир жар кетип, жар көчкөн чагылгандай жашадык. Дагы бир көңүл жубатарым адамдагы балалык абир дандагы түйүлдүк сынар. Түйүлүгү жоктан өспөйт. Бул дүйнөдө кандай күндү баштап кечирбейт. Бирок адам туулуп өлүп турары чын болсо, акыйкаттык түбөлүп жашаары чын. Эмесе сени менен коштошоюн бала. Коштошоюнда сенин сөзүңдү айтайын. Арыба ак кеме мен келдим. Айтматовдун бүтүндөй чыгарылган ыргаса Gördüm men alakan bir keremet. Özünü tartıp meni altermetet. Kızıgıp barsam jiyeke jakыныra. Kayсы bir söylököttür elesteret. Mındaydı көргөн жагым биринчи рет. Таңданып, ойлоо калдым баарын тиктеп. Тааныбаймын алар менен тааныш үчүн. Сурадым, силер кайдан, кимсиңер деп. Жол алган, кабар издеп жоламандан. Мен шорду, Найман эне шоргаткан. Ээн тала, эрме чөлдү басып өтүп, курман болдум өз баламдын огунан. Жоламан, сенин атың десем деле, маңкурт деп түшүнбөдү шордуун эме. Болбойбу жерди алса, элди алса, а бирок иш ушталат деген эмне? Турналар келген ошол эрте жазда. Бул демек түшүн болмок эң көп санда. А бирок артында ошол кубанычтын урунун изи калып калган тура. Аксай бул жаш балдардан турган десам.
милдети эгип кылмак кызмат башкарган ал десантты чабдар минип мен болом Мырзагүлдөн Султанмурат. Жарышка чыкса эгер Гүлсаратым, көрдүңбү бардыгынын суктанганын? Эгерде бирөө жарым сураганда айтышкан жорго ушул Танабайдан, ал экөөнүн байланышкан тагдыры деп айтышат бүткүл айыл бүт баары. Жаштыгымдын жалын кезин эстеткен кош бол эме жаныбарым Гүлсара. Мен толгонай чоң бөлөөдөн жалгыз калган, айрылган жолдошунан, 3 уулунан. А бирок тынчтык орноп турса дагы согушту кечирбеген эч бир заман. Жан болот бул жалганда мени кармайт. Аттиңай сырды айтууга оозум барбайт. Калайык жуу берчи эмне үчүн адамдар согушу жок жашай албайт. Мен болдум курмандыгы бөлтүрүктүн, өчүргөн таш чайнардын соңку бүтүн, коркпостон ак баранын көз жашынан сатам деп бале үйдүм өзүм. Ажырап кенжешинен калган достон, багынбай тагдырына оңой олтом, башыма бале үйгөн Базарбай деп өлдүм мен мылтыгынан чыккан октон. Уккандырсың Ильяс Шакыр баянын, ошол менмин кайрып алган канатын. Уят болуп кетип менден абийир, таштап кеткен Асел менен Саматын. Долондо аша албаган менин жаным, жер менен жексем болуп калса калсын, айрылып кызыл жоолук жалжалыман. Памирге мен жөнөдүм издеп бактым. Күнесинде катсадыктан келгендеги ооба түрттү сүйбөстүгүм эрким мени. Даниярдын колун кармап качып кетиш мага эли жеңил болду дейсиңерби? Мен ошол кара тору Жамилям, сүйүктүү жеңекеси Сейитжандын августтун түнүндөгү обоңдордой созгон барбы Даниярдын Секетбайын. Аң уулуну үйрөнүчүн деңизде, аталарым акем менен бирдикте жолго чыккан мен кирис жаш бала акырында жалгыз калган кемеде. Күн бүтүндө багыт таппай тумамда, жашоо бүтмөк бочке суусу азайса, жаман кирис жашасын деп акыры айланышты жылдыз толкун шамалга. Мен Ысмайыл качкан согушталадым, кутулбагам бирок ушул баладан. Өлбөс үчүн ал согушта себепсиз сактанып мен бүрүңкүргө жашынгам. Бул абалда сактоо үчүн сейдене уюрдадым кошунамдын себеби. Мен да жанмын жашоо үчүн күрөшөм, мени эмне ачка өлсүн дейсиңби? Агартуунун оор татал кезинде, бала окутуп тарбиялоо ниетте мени ошол мугалимге дайындап жиберишкен катты аныктыр силерге. Мен дүйшөнмүн сабат ачуу тилеге, алтын айга арнап тиккен теректе, билим чырак жол көрсөткүч андыктан, окугула көрүү үчүн тереңде. Мен бир бала боло турган жомого, таштары бар танки ээр ойноочу, баары ушул бир портфелден башталып, акырында балык болуп кубулу. Каалабастан кылса эгерни чендер, эмне кылбайт орускулдай мерездер, маралын атып бакты кыйган адамга кантип анан уулу берет улуу жер. Эсиңдеби Хайдельбергдин Сейил бага, либреттону жазам деген күн баягы, ошол мен Ая менен бирге жүргөн операга айлантуучу кыз кайыпты. Мен журналист Эркен Саманчы, курман болгон ыркы үчүн элдердин. Таштан тоолор куласа да башына, жол бербеймин амалына сендейдин. Адамдын ойлоруна чыккан каршы, Айтматов адабияттын сенсиң башы, таанышып сени менен жакыныраак, ылгадым кайсы жаман кайсы жакшы. Айтматов аалам сүйгөн аалам алпы, сыйкырлап жаңы журттун баарын жалпы, термелип толкун уруп турса дагы дүйнөнүн ал орабас океаны. Чоң рахмат.
Karakol Şahı'nın emgek singen elimizden, şahımızdan butu olgan Karakol Şahı'nda kardegeler gengeçimizde hutukta pel oturuşa anda mesle gezekti atalarınız, babalarınızga sunalı kolça boşta toz alыңыздар. Arvаңыздар, hurmatlı meymanlar, kımbatlı Karasayev atındağı liseydin okuşları, sizlerdi doğruzdun ataklı Danazalı işmeri Çıngiz Aytmatov'un 90 yıldığına arnalgan geçen ermenen Karakol Şahırdık Ardagirler Kengeşi'nin altındağı karılar dele Katar'da avazdık folklorluk ansamblinin adından nerimdi kutluktayız. O ilgeri ötken zamanda kuramapı ciyip, yurt kılıp, kulalı top top kuş kılıp, kıtaydı da boy kılıp, tengri mana satavız, Kırgız elin dünyagı, kılıç menen tanıtkan. Sonkı mezgil doğurdu, ağlamdın aldı, Çıngiz Aytmatov degen, Kırgız elin Kırgızstan'dı, tanıtkan dünyagı, kalem menen. Ağlamdın aldı Aytmatov. Sözü jol boldu Osman Aliyev'tiki. Obonu Satkınbek Paydıyev, belgili oyuncu Kırgız Respublikası'nın madaniyatına ardaklı hizmetkeri. Horat karat.
Bardığınızlarga çok rahmat. Vakitin tardığına baylanıştı. 2 nomur olup kaldı. Bizde bizim 20 nomurumuz var bolça. İşingerge iyilik ballarım. Aman boldular, densolukta boldular. Ana satanın, çыңdatan narba oldusun. Bişkek şahrında Sapat Litseler tarafından Çıngiz Айтматовтың 90 жылын арналып, 6 багытта өткөрүлгөн жарышта биздин окуучуларыбыз ар тараптуу жогорку деңгээлдеги даярдыктарын көрсөтүп, биринчи орунду татыктуу болуп кайтышкан. Биринчи орунга татыктуу болуп кайтышкан биздин окуучулар. Ысык-Көл лицейинин намысын коргоп келген алдыңкы окуучуларыбыз биринчи даражада сертификаттар менен сыйланат. Сертификаттарын тапшырып коюу үчүн лицейибиздин директору Мехмет Кара мырзаны сахнага чакырып коюңузду уруксат этиңиздер. Өзүндө аткарышкан жана биринчи орунду багындырып келген окуучуларыбыз Асаев Эридан, Мелисов Актан, Садыков Баястан, Кубанычбеков Эрмек, Үметалиев Баял, Азизов Азиз, Маратулу Марлен. Айтматовтың чыгармаларынан каармандардын монологун окуп, биринчи орунду багындырып келген Нургазиев Жайдар. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында жанагы каармандардын карата окуучулардын өзлөрү жазган ырлары, поэмалар же эссе, дил баяндар боюнча экинчи орунду багындырып келген Ринатов Атай. Жана ошондой эле кыска метраждуу фильм Тасма тартуу боюнча 3-чү орунду алып келген Лаушкин Владислав. Азаматсыңар жигиттер, куттуктайбыз дагы бир жолу. Анда эмесе ушу менен бардыгыңызга эсенчилик каалоо менен залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылына арналган салтанаттуу адабий музыкалык кечебиз жабык деп жарыялайбыз. Аман эсен болуңуздар, саламатта калыңыздар. Salamazlar biz Isık-Göl Hüseyin Karasev Liseyi mugallimler cemaati, okuyucularımız, atanelerimiz bugünkü Jakşınakay bir iş-çara uyuşturduk. Bu iş-çarаны Kırgızistan'da, özünüzde belgili Kırgızistan'da Çıngiz Айтматовдун 90 tulgan жылына karata büt yerlerde oldu bu iş-çara. Biz dağı liseydin okuyucuları barıp Kırgızistan boyunca Sapat liselerinin içinde çıkarmaları menen, kılgan iş-çaralары menen birinci mesini alıp geldi. Oşo iş-çarаны biz şu yerde Isık-Göl oblasına, Isık-Göl eline, atanelerimizge büt elge körsötü maksatında bu yakta uyuşturduk. Okuyucularımız büt el kördü. Gelip kaçıp ketken mehmanlarından barına razılık bildiririz. Özgöçö Isık-Göl oblasının İgarı Mühüktü okulu ökülü Akılbek Mırzana razılık bildiririz. Rahmat barınızlarga. Isık-Göl Hüseyin Karasev Liseyi'nin direktörü Mehmet Kara.